جەژنا قوربانê 4 rojin li dîf rewrasmên Îslamê. Lê di nav civakê Kurdî de ji berk û zalam û zarok derkevne cejin pîroziyê ji neşêtin ji malê derkevît ji bo pêşwaziya mêvanan. Lewra roja duyê bi cejna jina yan jî bi cejna xêzanê berniyas e. Valla seredana etken jinek û jin tî û jin biro xîşk û belê. Ama تنا عيدت مرو چتا عيدتو بس أفصالا كورونا بر هندي بچكا كيما ووضعي خلقي نخوشة معاشنينا بو عودي خلقي نخوشة ويجو بر هندي خده بتلفونه ما تلفونتو اتكره و تلفونت ما اتكره ما عيدو ايكو دو ججنو ايكو ديو بيروس كره خدا وگوی که ما با کرونا چون اف سالا ایش کرونا هاتی ایجو نشین و فقیه و معاش نینا و با کرونا ایجی وضع خلقی نخوشه تبیم رفت چه کردن چون که طیبته یعنی روجت جاجن خوشیت دتماله و دتناف خلقی و ناف عالمه و ناف خلقی ما ناف همیو یعنی تبیم رفت زاده خوش چه کردن همی کم بن تناسر دانوی کدو جا تبيهم الفضلات شيكاتن برنج عوضي بن طرشي بن عيرك بن والله مرو تشتري خوشتا ركوشش إنهم الميديا بيتن تلفونه بيتن مرو في عيدا يكودو بيروس كياتن أفصلا وضع خلقية نخوشة وكورونا هاتي وجب تلفونه أفصلا